Sisendaweni yaseKosini ngeJamaica la khona kwenzakala khona isehlakalo esinye esilimazako kancane esizwisa ubuhlungu ke njengoba nibona ukuthi into eziningi zenzeka esikhatini esiningi and then ekugcineni kwelanga kungabi khona ukuthola ke ukuthi kwenzakaleni. Angifuni ukuthi ngirage ngehlangothini lami but into engithize ngathi ngizoyenza njengoba sibiziwe la ekhaya ngithize ngathi akhe ngikhulume naye mara ke ngitsho bonyana ubuso bakhe angeke ngamveza especially isehlakalo esifana njengalesi esisitholeko la ekhaya. Akhe ngithomeke ngimamukele achaze ukuthi kwenzakaleni njengoba kuvele isehlakalo esimbi kuthiwe ngustepfather namkhana ngubabakhe omenza isehlakalo esimbi kangaka mara ke udadewethu ukhona umrazinyana oneminyaka eyi-17 years of age ke uzokuchaza sonke isehlakalo esenzekileko. So ke akhe siboneke ukuthi siraga njani ke njengoba sinaye ke angeke ngamveza ubuso njengoba ngitshile. Munele mic. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila. Igama lakho ngubani? Uneminyaka engaki? 17. Yeah, akhe ngizwe ngakuwe usichazisele ukuthi kwenzakaleni njengoba ukwazile ukuthi ugcine uvule isifuba sakho ukhulume nabomalume ukhulume nomunye kodwa ukhona la ekhaya ekutheni bekwenzakala isehlakalo esikhulu. Ukuchazisele ukuthi reg kwenzakaleni ngawe. Ukuze ngiqinisele ngikhuluma ngibonile ukuthi esikoleni kaningi ngiyahlukumezeka, angisakhoni ukufunda kaningi and into le iyangikhubaza cause kaningi nangithi ngiyalala ngiyaqabanga kufika yona emqondweni nami. Okay, ya ngiyakuzwa nase ukhuluma ngento ekwenza ukuthi ungafundi and then begodi iyafika engqondweni yakho. Ukusinabele kancane nje uvule isifuba sakho usichasisele ukuthi kwenzakaleni, kuyini mhlambe nokuchaphuluko ofuna ukubona benzekile njengoba uthi ukuthi into le sekade nyana ikuhlukumeza. Ngo-2021 bengiphethe isipono le ekhaya kwaMhlanga. Kwaba uma wakhamba wathi uyongifunela isihlahla sesipono bangichiya nomunye umalume khona ekhaya. Umalume loya wathatha i-advantage ukungibona ukuthi ngiphethwe isipono and angeke ngikhona ukuzilwela. Wabona kungcono ukuthi angidlwengule and wathi basho kimi nanoma ngingamtshela uma akekho umuntu ozongikholwa ngoba ekhaya umuntu othembekileko. Akhe uyibeke kancane uthi umalume sikhuluma ngomuntu onjani nje ubelethwe nomama wakho namkhana sikhuluma ngomuntu onjani? Sikhuluma ngomuntu semuntu owazana nobamkhulu wami, ubamkhulu ozaluma. Bashujwayeleni khulu noma kunjalo ke bathi wena ufuna ukunakekela uma manje mina ngibone kungcono ukuthi into ezengayo ekhaya akusingiyo into ebekayifuna leyo. Uthi ufuna ukunakelela umama wakho kunjani? Ufuna ukuhlala nomama wakho? Into engingakayazi le. So okay, since from